Kasunjuk kirang bakšnong jogatan apa selong rengkat kinong mikmat kiba kentup yo MLA baru MDC jogatan ha kasi sejan jogata yo belala kila hiar jurip ya ke jingsna ya ke surok sanmen apa selong banlap dalagi jong hikmat ya ke jing ujor bakatanat PWD kalapen kelam lut ya ki dieng ki siet bat sna ya ke surok kabala kata ru shikat de ya katolong umbam umdi kaba besar syakishnong jogatan Hagani kejeng jurep kinong mikmat bakentup yu MLA uba Hamlet Sandoling uba deru Menteri Sorkar badu MDC uba Ronnie Willingdo kilalap bakejeng ujor persya ketenat PWD kadai kebesisya batlalap ru bakene ketenat kalepen kelem yabon ba kidieng tang bansna kesurok PMGSY kabapen pang mede kadai kejeng syam baketenat kalepen julor ketop kebjusam umbam umdi syakilong yeng jokesnong sanmer bat kejeng penjabo ya ko Nalor kania la syam ru baki klau ki betap ke badan hakane kejaka kila kelalong ru kum kejaka berat nyut na kejeng le apathar juginong trei ki basna hakane kesurok. Uba Ronnie Willingdo abekran bakilat patai kubor ulong ba kejeng pom pathar ki dieng bat kejeng berat ki mau bat ki siap ki telong kelakta kesnong sanmer mau klot bat ki wegi Bat dua penpau ru kejeng lengok baki hima meliam haswa bakan ajeng bet bansna kesurok keladai banyakran desong perkat bagi snong ki bansha akta. Ulong baswa ban penteri ginu-ginu project haban yo shwa ke environmental clearance. Bat kajing kali ke bami menta kelong kumno ki clearong sensyar ki ay ke NOC klem dayat ke lenti ke badai. Na kaliang Menteri Sorkar uba Hamlet Sandoling ulu hukum badai ban pensange no mardor ke kajing shna surok kat ba 4 la ban penbet renti ya ki iki baro. Uba Hamlet Sandoling ula pentip ba un selum ke jinggalang bekerke bat kinong elam shnong lambat usiem ke hima meliam bat ki officer ketenat PWD ban penbet ya kena kakam. Tedengi pet dang teres ta syakmat ngim persyai dala poisene ni belas dang pom ya ki dieng ki set de ka tolong jongi ki shnong apar shlong ka don hang ne hadian jongi. Tementai ka turu lakta. De ka basnosi kalong ba hot ka kampen roy ka de banwan tambah kaju ka porpat ni hapet baniada yaki klau ke betap tolong umbam umdi te ke sosi kalong na ka PWD department imat kal klempet ya kita kalau syuyat le jubor ke mencuang na klem da perkhat baka kata ke mariang pet ni ki dieng ki sit mentala pomlot ki dieng ki bala simpor de ki postnem bakin he ki dieng ki ba penek ya ka umbam umdi te ke sosi ke basuthu menta kenosi la yo betang na usi emle ngamtip naka forest but environment department la yo clearance nem naka pollution board la yo clearance nem kumbaong mo kidon kita ki environmental impact assessment la le nem social impact assessment la le nem tengim tip kita syaban undertake any project de ben le kita te kumbas thu menta imat kita khlemle te menta ngi kum ki shnong ki thau shne sha por shlong na kum MDC kum dengan hapet baik ni ke projek happen sangat syah. Nah, yo ka kata ya ko umbam umdi namar ka sos la ni ka tolong umbam umdi yang di tang kene ka lum shlong sini. Telah dah kene ka jot komot par khot ki shnong ki thau ni por shlong ni sapoi so ka jingker do ka basirkhai. Direngkat berkira basnong yo bakendu ada step anta. Badaklia juga ngala aya ka hukum baka dia ke penteri ya kene ka srok de ban pesgeno mardor. Nerup sa skill ong de mesangeno umla bantri ya kene srok menta kerbam berpembej bat umla ban pomsu ya ki dia gisi na kene kelum shelo. Kata di ka hukum ngala ai. Batru ka baar. Namar ke di kelong kam khia ka bakta yang ni kisong kata porsong brokwe ngelum ke jinglang ke bakerpang ngan khot nadu usiem jong ke mameliem piem ainam siem ki officer dang liang jong ke piludi jong ke PHI jong ke soil jong ke forest baru bosan jong ke mameliem baneker lang ya kene ke kam namar ngastu kediga serok kaya ikum niru dilang ba ke permission ki ba yo imat na usiem jong ke mameliem dikerang begini syai ini bed dan khot yang di kejinglang ke bahki si banwan but hakaning meeting ngin serai kumno bangin ya chmat ya kene kakam kejing mentah de kumba kelong la pensege no ikini kejing tre yang serok kat ba 4 debet lang kinong ilam reknong ke ba per jong ni thain baslong kejing